Bilale, šta ti je ovo? Pogledaj kako si jako skopčio. Nisam imao vremena, mama mi je bila zauzeta. Vidi ti petli, još nisi naučio vezati petle. Vidim u Rusaka. Pa duplo veći od njega. Pa stvarno ste grozni, ostavite mog brata na miru. Hajmo. Pazite sada, radimo slekove. U poziciju za slek. Molim te, Bilale, stani, ne možemo više. Radi, radi. Rambo ne odustaje. Nema stojanja. Bilale, hajde probudi se, vrijeme je za školu. Joj, pa to je samo bio san. Ja sam dobila isto 4. Koji vam je sad čas? Bosanski. Meni je matematika. Hej, stanite! Imam problem. Svaki dan dječaci iz našeg razreda maltretiraju mog brata. Stvarno nemam ideju kako da mu pomognem. Svi se smiju njegovoj visini i njegovoj neurednosti. Možda bi trebao da nauči da brine o sebi, ali ipak nije fair šta mu rade. On se osjeća nesigurno zato što ga često zadirkuju. Možda bi neko trebao porazgovarati sa dječacima. Možda bi bilo dobro da im pokažemo da budu ljubazni, a ne samo pričati o tome. Treba će vremena da ti dječaci išta shvatije. Voljela bi da je sve jednostavnije. Moramo nešto učiniti. Sigurno mu nije lako. Ovi djevojčice su jako posebne. Mogli bi im pomoći. Mami da ih vođevamo. Djeco, ostalo nam još samo Bosna. Deda Mraze, pa kakva je ta Bosna? Ah, dragi moji vilenjaci, to je jedna bajkovita zemlja gdje rijeke teku kroz zelene doline. Planine se uzdižu do neba, prekrivene snijegom zimi, a zelenilom i cvijećem ljeti. To je zemlja u kojoj se priroda smiješi. U svakom kutku, od šuma čije tlo šuška pod nogama, do rijeka koje tiho pjevaju, dok prolaze kroz kamenite klance. O, ja jedva čekam da vidim tu Bosnu. O, i ja jedva čekam da vidim tu Bosnu. Još miris bureka i ćevapa što se širi čaršijama, pa to je... Deda Mraze, moram ti nešto reći. U toj zemlji ima jedan dječak koji ga njegovi drugari izazivaju. Možemo li mu ikako pomoći? Naravno da možemo, krenimo odmah. Moj vid ovog opet se pogrešno skopču. Elo, Deda Mraza! Ho! Ima li za nas paketića? Hajde, bolan dedo, istresajte kese. Želimo i mi poklone. Poklon se ne dobivaju samo za šale i zadrkivanje. Morate naučiti biti dobri prema drugima. Pa kad je tako, dedo, zašto mu onda pertle ne svežiš? Sram vas bilo, vi mislite da je zabavno zadirkivati druge, a to samo pokazuje koliko ste nesretni u svom ponašanju. Svi zaslužuju ljubaznost i poštovanje. A ti, Bilale, nastavi biti dobar i hrabar. I ne zaboravi, prava sreća dolazi iznutra. Ovaj poklon je za tebe. Možda smo stvarno bili grozni. Izvini, Bilale. Bilale, stvarno nam je žao. Nismo shvatili da te povrijeđujemo. Izvini, Bilale, nećemo više to raditi. Uspjeli smo, sad je sretan. Stvari su se lijepo poslažile, kao da nas je neko prisluškivao. Moj problem je riješen. Bilal je sretan.